جنابان رادیو دنگ گلدن باش کدرن هجا ایرویه که آدر 2024 اینه کدرن هجا ام به برنامه هل بجارتنا اکتولی بوارنه ام ایرو لسر هل بجارتنه لنافچین موشه گم و دکنیکی بسکنن و نامزت دکنیکی آشان آتش و نامزت گم گیاستین آیدمیر ببین میوانن من بله بری کن برای خوابدن خواباتن هل بجارتنه هنک نوچین و که دقیق داوید لگل من هم دخوازم بواره پار بکن بله قناها دویمین پنگاواج آزادی جا عبدالله و جناره دست بگیر پنگاواج ریبرا پر آزادی جی پرسکری که کرد را چرسری سیاسی دهی جود مها 2023 دست بگیر در باسی قناها دویمین بو به وی آرمانجه لباجر کل ای آلمانیا داخوینی هات داین رخصتنین کرد کومن چپ این ترکیه و دوستین گل کرد جی بشتاری داخوینی بون داخوینی ده هات گوتن قناها دست بگیر پنگا و دهی جود مجالی دوستین گل کرد و لزیدی ست باجران به جیوین چاپمنیه و چالاکین جدا هات را گهاندن جی دست بگیر پنگا و چالاکی و کامپانیا بناو بر پیک هاتن لگل مشو چالاکیان ده چرچوه کامپانیای ده شاندنا 1000 کارتی لهر دریج ایمرالیره هاتن شاندن لکلنه ده چرچوه همان پینگا بده مشکی گرسی پیک هات لگرتیگان گریبا برچوبون خوزمه گرتیان جی چالاکی نوبت عدالتی پیک دینه جی اسکوچه و دولتین یک بیا امریکا به جیونا چاپمنی هات راگاندن که قناها دویمین یکی آداری را دست پیکر و حتی یکی گلان روژا کارکر و کتکران آجیهانی دوام بکن داخوینی به کردی ترکی انگلیزی و آلمانی هاتن داین حتی گوتن هشتی آدر روژا جنین کتکار این جیهانی 4 نیسان روشبونا ریبر آپ و یکی گلانه و دوی چرچوه پینگاوه ده بینه پیشوازی کرن هر وها به بشتاری به 100,000 کسی مش بینه لدارخواستن دا خواز آزادی فیزیکی ریبر آپ وره کرن و جبود تجدید بداوی به تکوشین وره بحث کرن دو قناخ دویمینا پینگاوه ده و لپیشی کمیتیا پیشی گرتنا لیشکنجی کانسی اوروپا سیپیتی چالاکی بین لدارخواستن به صایبتی بانک آلمانی هاته کرن داویل هفکاری خواه به دولتا ترک را بینه بله آواهی تفگر آزادی هاته بومبکرین ایریش لنافچه کلر آز سلیمانیه ساعت 14 ده لگوری دما کردستان پیکات بالافره به مروف آواهی تفگر آزادی لکیلاره بومبکر نایزانیم بکا شهید و بریندار هنه یا نا در بار ایریشه دجی تفگر آزادی هیت داخویانی ندایا نونرتی هدپی لهولره لناوان داخویشی درباره ریشن دولت ترک ده داخویانی ده وها گوت ولاتیم باکوری کردستانش برزخت و زورداری حکومت AKP MHP بری خودان باشوی کردستانی صبری توپرک یک جوان بوکو 12 سال بون به هفجین وزارو که خوره لسلیمانی دیشیا لی دو جالی دولت ترک و حتی قتل کرن ولات پاریزین کرد آجالی دولت ترک و دوام دکه لباجر سلیمانیه حتی نها 7 اندام ما هاتنا قتل کرن ام بانک لحمو آزادی خوازین باشو کردستان دیکن ریندن خاکا کردستان به میدان کریارین ترورین دولت ترک نکار اراده و آزادی گل کرد بشکنه جبوه جی تکوشر و خاباتین وان لدیجی تکوشر و خاباتین وان اریشین تروری پکتینه بلم نهاجی در باسی خباتین خوین هل بشارتنه ببین بله ببینو چیم برای خواب بدن آمده دم پارتی آمده به سازین جواکیر هاتن جمع کم خبات لعوتلی که باجر آمده به دروشما به هفره مل به مل پیکات نامزتین هفشردرین باجر مزن ای آمده یه دم پارتی سیرا بوجاک و دوان هاتون به سازین جواکیر هاتن جمع داخواز و پیشنیارین سازین جواکی گهدار کرد جو کمیسیون آمده کاری یا دانازان آمده روز ده یلدز دیار کرد که تفگر سیاسی کرد جسالین 1999 اوور و خباتن ده ریوبرین خود جیده دمشینه و جانا چاندا کولکتیو جنو و آوا بکه نامزتین هفشارداری باجر مزن آمده سر بوجاک و دوان هاتون با کشان سر ایریشن دولت یعنی سر چاندو زمانه کرده
bu dokuyu birlikte örerek, bu dayanışmayı birlikte örerek ve Diyarbakır'ın, Ahmet'in ortak aklı, vicdanı, kültürü, tarihi neredeydi, nerede ve nasıl daha fazla inşa edilir üzerinden beraberce yürütebileceğimiz bir yerde duruyor bizim açımızdan. Katılımınız çok kıymetli. Bugün yapacağınız her öneri, her katkı çok kıymetli. Bu yol hepimizin beraber kurduğu bir yol. Brastici kalacaneki ki dama saziyen sivil xutkin nav kareki jve kareki embejin xwarinekî dertke. Daha net bêjin xwarinekî dertkeve. Nema ev xwarin çi be zêdetir em têr dibin, dema nasnama be em zêdetir têr dibin. Dema çand be em zêdetir têr dibin. Dema huner be em zêdetir têr dibin. Dema ziman be em zêdetir têr dibin. Bi rastî jî ez bawerim saziyê me tevahî servê kadêne û saziyên mafê mirov ew di hemû hêzekî xurt kirine dilê hemû saziyê me ew ê din hemû saz. بله هلبت یک جه باجر کو نافچه کو کلا جانا هلبجارتنی لهیه دیکنیکا گریدای موشه نامزتا هفشاردری دیکنیکا موشه آشان آتش بمره بله برز آشان هم بخیراتن و شانامه من یک سر پرسا خوابی کم کارو خاباتن و اولی من دویجن تلفونامه آماده ام یک سر برای خواب بدن دیکنیکی بریز آشان دم باش هم بخیراتن و شانامه مرحبا ایواز بله از یک سر پرسا خوابه کم جبو که زحمتی نکشنین ده پرسیمه ده خواباتین ول دیکنیکی چاوا بردوام دیکن بسایبتی دیکنیک نافچه که چاوایه یا گریدای موشه هنه که هم بکارم بحثا پلان و پروژه خوابه که نمی گله کیف خوش ببین کرم که Mazgit'in zaten bir beldesi var. O da Konak Kur'an'ı var. Yani şu anki çalışmalarımız iyi bir şekilde ilerliyor. 5 yıl önce zaten belediyemiz var. Ama nedense röportajda da verdiğim gibi çoğunlukla bir şey katmadığını görüyordum. Bizim amacımız da talona, rantlara karşı bir hak sunabilmek. İyi bir çalışma yürütebilmek. Halklarımızı, bütün halkımızı eşit görebilmektir. Ki ben partide yerel yönetimin ekonomi politikalarında bölgesel, sosyal, kültürel ve sınıflara eşitsizliklere karşı mücadeleye esas alan bir partidir. Onun için çalışmalarımızı iyi bir şekilde yürütüyoruz da şu an çalışmalarımız iyi yürüyor. Zaten 500 şu anda akmayan sular var. Olmayan bir kanalizasyon var. Olmayan bir altyapı var. Öncelik zaten onların olacak. Dediğim gibi beldemizde birçok eksiği var. Kadın taziye evi yok. Fırını yok. Düğün salonu yok. Çalışmalarımız o yönde olacak. İyi bir şekilde ilerleyip zaten buna kuran bunun için bayağı bir bedel ödemiştir. Da ödüyor. Hala da şu an cezaevinde kalan yoldaşlarımız var. Dışarıda olan yoldaşlarımız var. Onun için partimiz elinden gelen şey yapacak ki zaten şahsa göre değil bizim amacımız partinin kazanımıdır. Diyeceğim budur. Evet eğer varsa mesajınızı alalım ve halktan talebiniz nedir? Halkın kendi talebi nedir? Halkın kendi talebi iyi bir hizmet sunabilen bir vatandaş istiyorlar. Ki zaten bizim amacımız da partimiz de zaten üzerine düşen her görevi layıkıyla yerine getirecektir. Tamam. Çok sağ olun katıldığınız için. İyi günler. بله گودارین هجا نامزد شهرداری دیکنیک آموشی آشان آتش بو میوانه ما پرسکریکا تکنیکی کو رودایشی ام لیبور نخواد خوازن ام در باسی نوچه آخواه دوری ده ببن
بله تیجای جگود کمپانیا به قدجی ده خبات بردوام دکن تفگیر جنین آزاد تیجا ده 15 2023 ده دکلاراسیونک به دروشما بجن جیان آزادی بر با آزادی و اشکره کر استارتا کمپانیا ده کمپانیا کو هشت آداره بدومجی کمپانیا و حتی هشت آداره بردوام که اکتیویستا تیجا هادی جتاش آژانس جنو سراخ و گود کمپانیا به قدجی امل لقادان تکوشنا خو بدومینن پرسکری که جنان درکتی آس هریجور ده چرچوه کمپانی دل تاخان لباجروک نافچه و باجران به جیوینین جنام پیکانین و پلانسازی اکشی درخسته هوله دیسا ام دبینن جنین جوان نخوازم بچن دبستانه مهری کم چند جن لکولانان مهی هبکی مانی چند جن لکولانان تنه کشتن ساده ما ویجی بیکاری پرگالا سردس آمیره لی دوی جن لبرخوا بدن ام دخوازم وی راستیه بجنان بدن فهم کرن هاتی جتاش با کشان سر باندورا کمپانی جگو ها گود بیگمان کمپانی به تایبتی جیوینین بجنان را باندورا که مزن لجنان کر امی وی خباتین خواه دوام بکن جنجی بجوش تبلی چالاکیان دبن ام جوی کی دلخوشن هشتا داره ببه نینکا اراده جنی هاتی جتاش هری داوی گود دویجن تجاری بیدنگ نمینن او بته کشنا خواه دولت امری کجر محکوم بکن بله دم پارتی لنافچه وارتو یا موشه بوریا هل بجارتنه وکر نا بوریه وکر شاهیه در باز بو گلکس بمشی برای خودان ناوندال بجارتنه لجاده موشه اندام این پارتی نامزد و پارلمانتر سمیه بوز بکیف خوشی حاصل پیشوازی کرنده وکر نا بوریه ده نامزدان پیامین گرینگدان Kayyumları göndereceğiz. Gasp edilen belediyelerimizi geri alacağız. Demameye. Çünkü gelen bütün kayyumlar bütün şehirlerimizin elinde ne varsa ne yoksa hepsini sattılar. Hepsini sattılar. Hiçbir şeyimiz kalmadı. En son camimiz kalmıştı, camimizi de sattılar. Ve bu konunun cevabını vereceğiz arkadaşlar. Hep beraber vereceğiz. Hep beraber çalışacağız. Hep beraber başaracağız. Demameyi, demavatoyu, vaktan serkeftireyi. Oraya meşa azadi jvartoyi der basbu. Gele vartoyi ça iro hevalin khoy, rehberin khoy, her mesajı re hevalin khoy. Khadi derket, avsa meşa azadi jfadi derket. Sedema ev buku ev meşa azadi vate ki her bilind khada khadi dikir. Digot jboy endez yare moderniteye demokratik rezdar Öcalan'a azadi jiboy çareseriya kırpırskereka kurtraji reyaki demokratik dahvaz alan evu gele kurçi hertim vi dahvazı khadi derket vi dahvazı parast avi sekna faji hem de meşa azadi da peşvazi da nişanda hem ji hertim lehelbijartın anda sandık anda cesedi noti derbas bu vi bersivi wan deslatlara bu görsteyi bu coşeki mezun nişanda emdizanın iroji ev helbijartın ev sekin vi khadit ke hın berakhada jibonavi siu yeki adareda yeki avreleda bersiva heri mezun ça helbijartına heremina gelen perida Türkiye yüzü Kürdistan'ı vartu bu sereke bu yekemin evet disavi helbijartına heremi daji sedi not derbas ve bersi ve deslatlar andacı bir de Skariya macarane Vanem hazındem behane بله حتی که نامزد وارتوی آماده ببه گیاستین آیدمیر ام نوچه دوری ده بردوام بکن امی هر کلانا موشه و گوهرین قادا جانه نامزد هفشردریا موشه دم پارتی توبا سایلگان جنجی نوسیر آخوی وها گود از به الهام اکو من جی پرگال هفسروکاتی گرتیه بو من نامزد از و هوالین خواه امی جبو چرا سرکنا پرسکریکن جنان هر کلانا موشه بکن قادین جانا جنان توبا سایلگان دازانی کو او ده سال 1993 در لگونده هیتین که ناوند موشه جدایی بویا وها گود من بشا درمانسازی زانینگا مرسین خواندیه اول موشه در مالخانه وکر او کار دکم جنین کرد اثبات
hat kirine ew jî dikarin di rêveberiyên xwe cî de cih bigirin û pirsgirêkan çareser bikin. Sîstema heyî jinan di nava malan de dîl digire. Em dîlgirtina jinê red dikin. Toba Sayîgan diyar kir ku dewletê zimanê Kurdî red dike û ha got. Li Mûşê Kurdî tun ne tê hesibandin. Em ê li hemberî vê siyasetê têkuşnê bikin. Em ê derî bi derî, kolan bi kolan bigerin. Civakê biguherînin. Dema civak guherî wê li zimanê xwe nirxên xwe jî xwedî derkeve. Namzeta hevşerederiya Ebaxê Şengul Polat jî ji Newsêra axivî wiha got. İradeyê gel tune hate hesibandin, qeyûm hatin tayinkirin. Jinên Ebaxê bi têkuşina xwe têne naskirin. و اوی سیاست قیوم محکوم بکن. شنگول پولا دازنین محکوم کرنا قیوم محکوم کرنا دسترادری فاشیست AKP مهپی وها گود. وان سینورین اباغه کرنا قادا کمکوجان و بسادان کسین بازرگانیا سینور دکن کشتن. اباغه دواره دیروکی ده جمالوانی گلک شهرستانیان کریه. لید سالین داویده پولیتیکین دولتی ین تایبت دیروک اباغه و نرخین وین وکه وانا دوکیا تو نکرنه. امی بجنان را لهر قاده جه بگیرن بیکیتیه که خورد آلیه کجاری دولت تامیر محکوم بکن. بلن بره خوابدن استانبوله دم پارتی دانازانا جبو استانبول اشکره کرد. نامزدین دم پارتی مرال دانش بیشتاش و مراد جبنی جبو دانازانا لاستانبول پار و بکن به چاپمنی را جوینا چاپمنی لایوانا کنگریا لطفو کردار آشیشلی بکات. مرال دانش بیشتاش و مراد جبنی درکتن پیشداری چاپمنی و یک بیک پروژه خارج کردن. جن جوان زارو کال تقاوت و کتکار دانازان ده نهاتن جبیر کردن. دانازان ده پروژه گل به زمان زکماکی ده هر واریده به تایبت کریش چاندو هنره خدمت ور بگیرن هاتن رس کردن. چند خالنگیرین کو دناوا پروژه دم پارتیین جبو استانبول در جه دیگرین جوانه. دم پارتیه بله ام هلبت برای خوابدن دانازانا دم پارتی لی حواله مد بیجن میوانه ما آمده نهاجی نامزد افشاردریا باجار گم آنگووار تو یا مشموشه گیاستین آی دمیر بمره حوال گیاستین دم باشتب خیراتی بشانمه دم باش زور سپاس دکم و در فتک وها دامک و ام بکارن لوگ و هدار بکن هلبت ما بحثا خاباتی نو کرن دوجی و بریا خو وکر نخاندن انگرین کو پیام انگرین که بون لبنه منه کی لسر ویرا وسنا والگیاستین وارتو بتایبتی لموشه جه کی گرینگ دیگره ام دکارم ببیجن دماکود بیجن وارتو جی هلبت یکیتیا باوریان تبیرامه باوری که ام بیجن کو هفسنگی به هفره دیجین لبله ام شوه گوی دار بکن کارو خاباتین ول وارتوی چاوا پیکتی دوام دکه بتایبتی پیامین که هون لقادان ددن چن امجد خوازن گهدار بکن و گهدارین خارجی پار بکن. بله گلک سپاس وجوه بیترت دامه خبین زمان جوارا گلک سپاس سریدا تمشوال مرا جگودار مرا سلام و حرمت باجار سرحد عراد دوچیای سرحد بینگول و شرفتینی وارتوی جوارا گلک سلام و حرمت وارتو و چرانی زمان ناوچکی می بنافداره دیرو کاوی دا گلکی نافداری ایم لی بی چند سال داویه دست قاوی مادا وارتو گلکی روشاوی گلکی خراب بیه و آخری مزیجی مجوانی خواه اندا کرن جوانی من وارتو ترک کرن وارتو زوان چند سال داوی دا نجرا خدمته که هات کرن و چخوا دست شارداریه دا اردو و غیر منقولی ویچه بو اوجی گشت پروتن جبر ویجی هم دالی عبوری دا هم جی دالی سیاسی دا پرسکرک گلک زیده بو لسر وارتوی ازکارم بیجم
de Kurdistan'ı da ciyek ve em zede hat perçikandın varto bu. Jibervici geleki zede civaneme varto tekkirim. Eva jibome wendayı ki mezini le em şarederiye dest bıkın. Eva mea yekemin em cardın vi civanê xwe çatkarın şunda binin o em nehêlin êrîj bir şunda ciwanê me herin em ê divî karî dabin ez daha kurtasî bêjim da aliyê em bêjin av û altyapiyê da piştgirêkê wê mezin heye lê çareser nekirin demê şaredarî destê me da bû di aleyhê me da jî propaganda dikirin digotin işte şaredariyê HDP naxebitin hizmetê nakin lê gava ket destê wan wan jî hed salika tiştek nekirin tişta ku kirin çiqwa erd û ersê şaredariyê hebû te firotin hesab dikin cami firotin ciyê camiya me firotin bele peyama ve de hebû bele ciyê mizgefta me firotin ji ber wî jî ev tiştana em ê sadece bêjin wela hîn ev tiştana li me bîye û em tengasikî mezin da û em bûyê bimînin na lê em ê bi gelê xwe re wan tengasiya çawa cardin vegerîne û ji gelê xwe re çawa xizmet bikin em ê de wî evê dabe îşê me karê me ewil em ê ava vartoyê û tena altyapıya wî ava bin ert em ê wî çareser bikin doğal gaz çû her navçe Mûşê sadece natî vartoyê em ê ji bo wî bikevin nava xebatê bê wî aliyê çand û kulturê da jî gelekî kêmasiye me heye kêmasiya me herî mezin ziman e ez mamoste me jî baş zimanê xwe nikarim biaxivim berê em bêjin li nava bajêr bi Tirkî dihatin naskirinê û xwe danîn naskirinê feqet îro dilê mêzekî di her malbatê me da dayîk bi zarokê xwe re Tirkî diaxivin eva tiştekî gelekî giring û gelekî jî xeterê ye em ê çerbiya cardin vegerîne em ê li ser wî bixebitin em ê çand û kultura xwe cardin çiqwa bela biye demê şaredarî dest me da bû êpê bingeh hatibû çêkirinê lê qayîm gava hate ew bingehana giş xira kirin giş holê rakirin em ê cardin man sazgar bikin ji bo gel li vir bikevin nava xebatê û tekrar jiyanekî bi rûmet û bi xebat bînin holê em ê ji bo wî proje çêbikin em ê kooperatifleşmeyê giring bigirin em ê însana bînin ba hevdû û ew însanana êrî jiyana xwe li cîgê din negerin li welatê xwe li axa xwe bigerin bînin cî em divî evê dane divî alî da em ê xebatê xwe bi giringî pêş da bixin ya dudiya nava bacêr bîwek gund çûkî müdahalê tu tişkî nakin dibêjin bila şaredarî gava guherî ew ê müdahale bikin ara wan û gel vê bibe wî alî da jî gelekî bacêr ji bacêrtiyê derketiye bîwek gundek mezin aliyê jiyana gel da gelekî kêmasiye me heye em sadece em manin ser perê Avrupayê yani gelê me ji bir koçber bunun koçberê hem Avrupayê hem jî metropola ew însanê me dixebitin
gelê me li vir dijîn ew jî dixwin. Yani em jiviya kesinlikle em gerekli derkebin. Yani em jivi evê dernekebin duruma varsa gelek xirabin. Mesela wek kopê nene, wek milazgirê nene. Kopê milazgirê da ajotun heye, xebat heye, li vir tu bawer bike ez karim ya bêjim tu dibê qey gelê vartê giştik memurin sibê li erebê xwe sar dibin tênê nava navçê heye evalê li qehwane û evalê tu lê mêze dike destê wan da mirîşkê hazir, tu lê mêze dike destê wan da hêk, tu lê mêze dike destê wan da nan diçin gundê xwe. Eva tiştekî gelekî xetere. Yani îrî em bêjin tu gund dijî tu ji vir jî hêk dibe gund eva tişkî îrî îzaha wî tune. Belê hilberîn xutbûye. Cardin gelê xwe veyerîne xebatê, tava xebatê. Bira îrî jiyana xwe ya gund li gund çi tê ajotun çi tê xwedîkirin gerek em wî gelê xwe veyerîne wî. Yani ji nava wî em bibêjin bêkartiyê tênê li qehwa li koşê qehwa dimînin ew jî tiştekî xeterekî daha giran e. Ji ber wî em dixwazin wan têkin nava kar û xebatê viya jî bi çawê bikin em ê bi kooperativa bidin çêkirin. Em ê wan sermaye wanê piçûk bîne ba hevdû wan têkin nav kar û xebatê ji bo ava o av o altyapıya bin erdê wî me proje wî hazir e lê qayma wî proje nekirin rojevê ji ber ku maliyetekî zêde bû nekirin em ê serî da dest wî bikin û em ê doğal gazê jî sala pêşiya me 25 da zaten girtin programı AKP ana propaganda ki dikkat be emi jwara hizmet binwaran emi rêwe çevkin emi jwara doğal gaz binwaran halbuki 5 sala nekiri ve inha bikin hep sala belê hep sala deswanda tut ştek nekin gel war kapandın gotin emi altyapıya çevikin abin az sistema bin adam çevikin emi ya servi emi rêw dirbi ve çevikin ne ew çekirin ne ew çekirin o gel bir her sali bu yavay kapandın icat teze namzet evan derketi dibêje wala mun dengê xwedin me em ê ji wara hizmet binwerin em ê ji wara işte doğal gazê binwerin rêwe çêbikin peki min do anî ziman min got kesî destê we girtibû kesî pêşiya we girtibû we baniya we îro ji me re bigota ey gelê bartê me ji wara rê çêkirme avanî me doğal gaz anî we îro we biya bigota me bîta hinek insana ji bigota erê wala we ji wara ji me re hizmet kirî yani ev avan jî li cem gelî pera nake ez karim vana bêjim barto da aliyê xwendewanî da navçekî baş yani zarokê xwe didin xwendinê lê xwezira me bi zimanê xwe me bi zimanê dayika xwe em perwerde bivana lê perwerdeyî em ê şaredarî çiş destê me were em ê bi zimanê dayika xwe perwerderiya bacêr a zaroka a heta a mamosta a em bêjin salê wan sî çil pêncî her çi be em diqayînin wan bi zimanê dayika wan perwerde bikin. Zor spas dikim Giyasettin Aydemir namzet hevşeredirê gim gibi ji nava serkeftinê dixwazin helbet bihêvîne ku di bernameyekê din de berê xwe bidin kar û xebat û projeyên we ji bo gim ango vartûyê zor spas dikim ve dema xwe ji me re veqetan dibêjim dem baş xwe dibêj were. Dem baş wera jî ez jî ji wera serkeftin dixwazim we jî wî fırsetê wî derfetê da me xwanî ziman o tekrar ji temeşvanê cara silav û hürmet ji navça partê silavê gel. Gelek spas dem baş. Dem baş ez çava.
بله ما بحث دانازان استانبول کردنی وی دما بام جاره کدن برای خوابدن استانبول دم پارتی دانازانش بو استانبول اشکره کش نامزدین دم پارتی Meral Danış Beştaş و Murat Çepni bu danazana İstanbul'e parve bikin be çapamenire civyan. Çapameni le eyvana kongreya lütfü Kırdar aşişliye pekat. Meral Danış Beştaş Murat Çepni derketin peşberi çapameni yek projeyin xwar reskirin. Jin Juan Kal Zaruk Tekavüt u Karker di danazanê de nehatin ji bîrkirin ji bo nava cihên taybet hebûn. Di danazanê de projeyên ku gel bi zimanên xwe zikmakî di her warî de bi taybet kirêj, çand û hunerê xizmetê werbigirin ji hatin rêzkirin. Çend xalên girîng di nava projeyên Dem Partiyên ji bo Stenbolê de cih digirin ji wihan e. Dem hatiye Stenbol veguhere باجرکت و هلبرینه باخچین گلان به دیروکا خوی هزار سالان و میراته خوی چاندیا به هم پا ین کو به دستین خوی باجری تیر بکن و بکه دا خواه استانبول آوا بکن هل بده دره و برنا وی دجی ببن خودی گوتن جنین همو ایش و آزارن وی باجری کشان نوی استانبول بره ببن امیج فات صحت آمده جی فکری سönmez حتی گلتن کشانک جی ادیب solmaz حتی بکر کیا لسر که افلان شوپیا وان به پرگالا هفسروکاتی یا نوجان استانبول'e beraber. Emi davil deste serkina qayuman vasiyete Ankara u tunekina mafi ve gutun u biryare binin bajare xo u xwa beraber. Dem parti jana per çandi per oli per nasname u per zamani de Pariz'e u hama xabatin xwa dereberin heremi de leser ve asası pektine. Hafserukati حتی میاموره ام به معادله خواه هفسروکاتی کج همو جواک رمینا که استانبول بره ببن امی مکانیزمین همو جواک به هور بشتاری پروژین بریار گرتنی ببن آوا بکن امی پروردیت دربار ارتجی ده برفره بکن خانین ارتجی هر تاخه آوا بکن مازمین لیگرین و رزگارکرنه جی لی بچه بکن با آوا کرنا پارکین اکولوژیک لهر تاخه امی جواک بگینن قادین شنکایه به بشتاری راست آدر بریارین تکلداری باجارانده و جوان به مجلسین خوب ببن خودی گوتن جبو بردوامی و پاراسنا جانا همو زندین خوازای امی پولیتیکیان پیش بخن تدبیران بگیرن بله گلستان کلچ کوچی جگوت امی به هفر دنگی گلتن کشانک او گوتن نوی لحمو قادم بلا بکن سرک وکیل کما دم پارتی گلستان کلچ کوچی لسر لبر کامپوسا گرتگاه سینجانه برای رونشنا دوزا کوبانی داخوینه دا پارلمانترین دم پارتی و گلکس بشتاری داخوینه بون گلستان کلچ کوچی سوینر خاندنه کرد یک جی حوالین میش دوزا کوبانی تیدا رزاندن نامزد هفشردری باشیر مزن آنقره گلتان کشانک گلتان کشانک نفره که تکوشن آزادی اجنیه و حوالا مظلومانه تمنی خواب تکوشن درباز کریه گلتان کشانک ده سال 1908 ده لگرتگاه آمده لدیجی اسد اوکتای بسر بلندی سکینیه دوی وره بردان گلتن جی آمده حتی انقره و لهر آلین ترکیه جبو پرا آشتی آوا بکه درکت بوره و دو گوت مسئله کرد به دیالوگا دموکراتیک بکانه ارکامه همویانه ام لدورا گلتن کشانک و آشتی بین جمهف هر روژا گلتن کشانک لهندورتی گرتن به حقوقی و ذهنیت تاریخ کرده به ام دبیجن بلا همو حوالین ما آزاد ببن جه گلتن کشانک لگل جنایه ام لگل سرهدانا گلتنن گلتن کشانک رومتامه داخوینه به دروشماجن جان آزادی بداوی بود Şenol'un hayatına baktığımız zaman aslında çok kısa 1980'lerden bugünlere kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl hiçbir zaman normal olmadığını, nasıl hiçbir zaman demokrat olmadığını, nasıl hiçbir zaman ولی گلتن کشانک جگوت مجبو وکرناریه که راست بر پسیارتی گرتیه سرملی خواه ایرو رونشتنا دوزا کوبانی هبو نامزد هفشردریه دم پارتیه انقره گلتن کشانک جگرتیگاه کوجیلی بریا سگ بیس تبلی رونشتنه بو گلتن کشانک پاراسنا خواکر وها گود وکه نامزد هفشردریه دم پارتیه انقره دا اقبب دموکراسیا وی والاتی به صندوق هاتیه به سینور کرن و مسوگریه صندوقان جنینه دیلگرتنا من جی نشانه وراستیه رقیب من لقادانه و از گرتیمه خونی کارم دنگ جنان خزانان گل و گرتین دوجریان ده بینم زمان مقابل ترکیه جه سیاست مدار مخالف گرتی گهن
ez mînakim ji ber ku ez dixwazim li Tirkiye rêyekî nû vekin. Gelek caran pirsa rêya siyemîn çi ye ji me dikin. Em dibêjin rêya siyemîn demokrasiya rastexîne mafên demokratîk e. Beriya 7 sal û nîvan İradeye gele Amedê hate xesib kirin. Îro ji bo ku ez di navbera Amed û Enqereyê de pira aştiyê ava nekim dadgeh biryara berdana min nade. Ev jî têwatiya dîlgirtina vîna gel û tirsa ji aştî û demokrasî. Ji ber ku derfetên menînin ez nêrînên xwe bawekî azad bigînim gel. Yekemîn care biriya dadgehê dengê xwe digînim gel. Ev şerma dewletê û dadgeriyî ye. Di 28 Sibata 2015 de mutabaqata Dolmabahçe ji gel rahate ragihandin. Wê demê me hemûa bawer kiribû wê pirsgirêka Kurd birên demokratîk çareser bibe. Em ji bo vê xebitî bûn. Me dixwaz pirsgirêka bi qasî dîroka komarê kevne çareser bibe. Lê îradeya civakan li ber çavan nehate girtin. Masîya aştiyê Qalebandin û şerê taybet dane destpêkirin û bûne sedema kuştina bi hezaran mirovan. Lê divê were zanîn tu kes tu hês nikare xwe li hemberî heqîqetê bigire. Gulten Kişanak destnîşan kir ku siyaseta li Tirkiyeyê tê meşandin rezalete wiha got. Dibêjin sindûq musûgeriya demokrasiyê lê şerm nakin. Piştî îradeyê gel ya ji sindûqê derket bi qeyûmên xespkar desteser dikin. Tu bahane vê kiryara qirêj meşrû nake. Bila were zanîn em ê heta dawiyê li gel îradeya gelan û cinan cihbigirin. Em ê li gel jin xizan û ketkaran bêne cemhev. Em di girtîgehê de bin jî em ê rêya heqîqetê bernedin. Pirsgirêka yekemîn ya vî welatî pirsgirêka Kurd e û yadin jî pirsgirêka jinan e. Ev her du mijar bingeha siyasetê ne. Lewma min xwez em va her du mijaran bixin rojeva paytextê. Tevî hemû xirabiyên ku li me hatin kirin jî em li welatê hevpar û hemwelatiya azad û wekev de ısrar dikin. Lewma ez dibêjim li Enqerê êdî dema demê ye. Em ê hemû bendên antîdemokratîk faşîzan bi têkoşîna xwe li her li erdê re yeksan bikin. Belê gudarên hêja herî dawî jî em ê bi strana Bilind İbrahîmiya li ser têkoşer arîn xatirê xwe ji we bixwazin bimînin di nava xêrê xwe ji te dem baş.